Good morning, Siraba Marubloy Singh, Sise Suti Numike Yukni, and Hazu Pazay, and Asi Yukse, and Autumn your echo zixa, and Autumn say a hand autumn night, a hand autumn the York the night autumn neighbor. Koi Laisu, the Gipambi Numbi Kedi, yellow and Bahoro tree, and the Tasu, autumn the Hore High Tareko. Aina Hana so high gives the Huzixi. March, April, May, say Tao, say transition months, now winter, and the May, the June, the game winter, home doing it. And the sea transition months, says they the lazy hangay kaka salam daba, summary salam daba, meam, do kansa salakomatam ne, duga, kind of the May, April, loram di May, say state and Nico Mayam say. Pambi Numbi low in a una sing nasa loy kin bahor adam ne dugana winter the hang the loin lake hang de pambi hang de maru eco over loy hold doing a young halake di matam to that. Don't adugi supazaba nico maru eco lay matam to giso and the garden the young banungaite and I so han high give the tabakidum san sin gadaba matam ne winter said mamma towing in matam da. And inaumness my hang isigi garden the horiba rosing se manipur so hogodrana and I say hivangam de hogodra horitra se kaino da isu rose haba the yamna kangai but in that day I stay the Taliba Yamba variety sings ko David Austin Rose sings a Moisa Ingma from Bamba Rose sings in Rose ne and Kang de Hogodra Horidra de I Hibangam de Ado ma India the su David Austin say kind of Pangba Male kind of online da Kara Pangnaba Male in a song Kanbada and David Austin gi rose sing say pambi mada potet amada aina online kharada uyeba ko aina sum yengmada India gi online da moi da 6 to 7,000 admine piba male pambi mada potet pambi mada ando khangde andido ama layga try to yeng su yeng bio hai tare ko aidi hai bangam de kaino da aingon da experience later laiti ba aingon da game da and aisu se thari ba rosing se aina hai jaga da ma aisu thana dum tammi ne ba aisu husik se kaino da aisi ariba gardener na te yamna khang hai ba gardener na te khoi thana dum khoi dum tammaga dum mathang saidana kamai to ba handak saina sma kamai to ba na hana thagi ba missing do to dei khaka tammaga sum thajabana yamba ngakta ne hai tare ko andu aini husi voice recording dori se slang mun sulori mapam sa movie yengi ne ba ko topaka ma da dum yam lange do husi pudi thong thengjanle doi tar su khulangam ne ni se tumina yengba ngam de ba Sisna maming di kaino khangde do naken thai yo paka hore do aise aina khan bada si lai se naken thagi pausen pi ba lak pa lai ne khan le naken thai yo zari leida na thong dat ko thilak pa lai ne hai ta re si khoi spring da su spring yom dai da probab song khalak pa lai me yam lai da na dugum bane ba I don't know hima kidino hima Kaidorino the naton ga loy habani naton ga loy riba Sisna Japanese anemones ne aina hansu mamang da su uhangi bado sigi laise kupha zamne haba ando ka aga imunda thamazu phajai andagi sise hek autumn loy dribo dum sato ne huji autumn ahan ba hek yor podo ngahani March ki tang amani da du dai salak pasna ko si maron salaga hayeng mi loiram dai si adai matam du bo ek winter hek khong thang jalak tribo ma se dum sato ne dum sukematic phajai ma se iwang wang aga sap yunga sisna Indian summer aina mamang da su uhan gi badune do Indian summer da su makhan kha lai ko moi da machu kha lai ba ando si masu sna khwai phajai khwai da hena langba yakpa ana aise makong nemba laising da gi aise makong gara sangba laising na pa me kaino da aina ka ago ka sinaba su yaba na
ando ayambana aigi garden da leibali leisingje makhong asang ma leina ayamba ngakta hai tare ko ndagi sisna nobab pambi ne inang han nursery satpada lepado ando nobab se mamangda amasu thai ko ai mu wang dore to mamangda aina kan mapandi am sale to pandre ando sisna anisuba nobab ne sisna maningda thabane inhanda ando ngahana ina mamangi video da ina video da nobab pambi lere have to sigi pambi nobab pambi ne ando kayam ko ina sangdoi no khangdi pan badade sai ge hi pauzen pi belai ha bu to sida su song khala ga hori singo ando masi de yam song khala hei howe ba ando sigi se sabul loina tha tar di si se yam phajana hogadab ne ando sigi lai za ina tha gi ba laina te kaino da sigi pambi se kaino se akoi gi atop mi na pambi pirak pa ngonda pambi tha na ba tai pirak pa da ko marak ta yaw pa hai tare mathan da song khalak pa adugumba kaino ne pambi ne thoi na ina lairaga thagi banate aduna ne ina maming khangdre se de yendem su song khala ise ngoma si sida and the geese is na amarnath globe amarnath and the sisi am pahami ba ai sisi india da su khoi da su yam hau bane sisi manipur da su dum hongna bane ba aise maru akang ba se lauraga khikchali ne kaino da mathang sahi da mung song khalakna bana ando sisi yang wana hawe sigumba singza ina khara pamba lei singse andagi sisna kaino to tang hawe autumn da dang sat pa lei ne sisna autumn joy gawe ando machu sisna pink masu ga pura angang ga yana bane ngoto atopa mpham ai garden masi da su khara hawe ando moise sakale ne do sakle no etar su kana to wi hai tare moise lai yam sat kan ba sakale ne hai tare ando kaino na su khoi na su yo mes khoi na su khu ba mam ne sigi lai se phazai do ka aga su thamba su phazai imung do ina thamba su ka aga ado sandokan ba lai ne sigumba si su makhong wang ba nduga ka aga thamba gi di makhong wang ba sing nungai aduna ne aina chuma makhong yam ba wang ba yam pa mi se dagi sis nai maroi na pak pi ne ngoma sam kak pi da ba mi ge sap ban dreng sise loina mak aina marona ma kakra bane ba marona ma kakra ga ai freezer da thangra bane heying intham da sa na ba and the sis na karamana fruity perfume ka we Nagi se imung na sanga ga ngarang ka Cameron na keno rose bun sam lai ba akoi price reduce akoi price aga keno mamando tuido ta tangkai ta ra yon ba lai mayam yon ba supermarket ta do man ai ama lai bi e schematic phasai to ando keno ni stay da lazy game to driba duga sigi mana singse kitang keno to wani khara sondha be wani duga laising si dum ka dum thamba da dum hapta ma hena sat ke da laising ne do mamani taptai hungdar ga yon ba hai tare ko ando moine $40 yom da $20 adagi $20 yom da $10 smai ka thara yon ba sing duni ba si se and sigumba kaino singse rose singse atopa lai dagi rose na khara hena mapunsi sang na satles maina imungda thamba da smai kaithena yon ba rose sing lai sing gi manung da khwai dagi hena mapunsi haibadi tikta kaidana khara sang na lai ba ngami se imungda rose lai badi pesa mangja de hai tare dam adone aduga pesa su tara ga yaringai koi lining adi smile lay bouquets in the lining tadi pesa yum the thumb na boy tadi mingon the pina na tamina ko tangkai tar lay su kai guide ba
cha nung loin breakfast thakpa loinagre huji aigi turn oire aina thakpa cha sigumba se moi kanam thakning de habadi mapa su masa su moi breakfast di angakpane haisni talliba moi di dum kaina corn flake khara dagi uhai khara so adum soijalaga adum saraga adum loiba kambuni do ai khatane khara thok thak to ise breakfast sabada and I sangom hapaga smaina borong lon basa se munna lolaga sabase smai sis na hawi cha se the side English tea kaina serve to ise sije munda basa gum bane hai tare ko ingonda di kaino da khoi thalak tamina thain gya and side the restaurant da kai daga serve to ise ko phazan English tea kaina creamer da gi heira khotlaga serve to sa singje idea how tabana ai gi oina di ko no side labor singi dum hainare moigi numaina taraga thakpa singdo dum hainabaniba ando sigi mahausi akhoi di sidai da akhoi kaino sida chupsala leikhramne ba akhoi hakchang sida khoi suma de sum thaklak panina anduni ando mafam gi matang gi habadu tare dum anduni ngasina ai sigi breakfast ni ando aise santi leina ngasigi numit seng kanyo da yumda potharaga legitaba numit ni ko aina tawning ba tawraga ngasidi potharaga khalle ai garden daga su thabak kasu yam tawra ngasidi aina han san hai khrebane nina pamsa tawninga na tawro aidi aduma ai ngasidi pothazarage na dum haijarafna ngasidi pothaba numit hai tarai nado nungdindadi ai hore nungdin ai yum thangnabagi ahan se sise mase nursery da satninge haiba ko de mase handak se mase narobdagi masase khar narobdagi gari thoktok thokjin je khara waiba to ma puraga nursery da saluni ha khoi gi manakta leiba nursery imda and sigi lai sing si se yam nungai ba si je khoi season gi khoi gi lai sin sadak ba lai sing se si sai tharaga I ba kaino ne ba lai ne ba and lai khuding maki ado yam nungai si se and kaino ne season horam dai amamang khuding ya ai dum sigi lai se putho ga pai ba ka salak ba lai sing gi maram da the hoji autumn horam dai gi ai autumn sang pagi se pa gi na tawbune and nungsu nungai and ga lai sing se khoina ne khangdar su khoina lai sing gi khoi gi phajaba se kaya khoina wahai da hanto ga khoi sai thaba se kaya wat idana ko ado sigi like se am nungai hai tare ko lai khudingi lai masa dagi asobadagi phasabadagi athibadagi loimaki lai khudingmaki magun dagi adugi quality kai se loina ma sei da ba sigi like sida ado ayukki smaina saga tha ingai se smai sida matam sta pa yam nungai andagi seasonal lunch matamgi video ne ado aisi pulao sengen tawbane pulao isam samba pulao ne potato ga green peas ka tawba pulao to ne aduga chicken skewer da ayuk tai marinate tawga thamgre andagi half cup cooking oil na tatar su ghee natraga unsalted butter hapasu dum yai isa gi apam bane andagi onion medium size white onion brown onion medium size ama slice tawga hape kabak soiraga yam fine oina soibirate andagi 1 inch cinnamon hape 4 green cardamom hape 6 cloves hape anduga kabak ngore gaino onion ga selo kochen chele to aina ngau anduga kabak matai da khara brown oirak boba dai ba ngorani onion angang badu di khara brown oirak pasi khara phajana ubani ba video da ando sigi kaino se onion se white masugi onion se si se yam uda bane smaina video numbers da ado matai da di brown oirak bane 2 medium size potato lore duga cube koi saba ya ba koi bite size hai tare ko dugi adam song na ka aga hape andegi samas tablespoon ne ginger se samas amadi khabate degi garlic paste samas amadi khabate and fresh oil na hana ti ho oil ngobudu dum hapra yare adu sisi paste ni na pedrek ka pane hana hapada di duna di potato ngobus ka hapne andegi ngahak makhum khumjalaga minute manga muk thongbirani ando minute manga muk thongbase kaina potato do khitang nunsanlaba thongne ba kai kem nate anduga hangtoga
frozen pea, green frozen pea 1.5 cups hape. And frozen pea natra tar su fresh oina hapasu ya do sreida di fresh phangde duna koi frozen se dum sinne. The frozen door su quality am phai si frozen si da phangba se frozen sing se nagi machu chamas madi phadi ko ina happy se nagi crushed black pepper chamas ma phabate and nagi coriander ground coriander chamas ma teaspoon duni ko khara pik pedo and nagi sisna cumin half teaspoon cumin powder do cumin ground cumin do and the ground red chili 1 teaspoon hape the garam masala se hapasu hatrasu and the yam hapanate is the kitang half teaspoon katana in half is the yam hapakasu how to ni hanasu whole spice half kredana diduna and the gisna 2 chicken cubes chicken stock cubes to ne chicken stock cube palm dragana beef or jam or happening ba cube amata half ya and the salt is sagi sang da kyam sagi have the matumina hapani and the tomato paste tablespoon ma hapani tomato paste fresh already fresh hapasu ya and fresh to me kano towe khama yak khale na ina hana so ha give do ai gas na de na paste na yamas ne and fresh na da ya da matang su lai ko adu sumba da di paste na su kain kai de and again a basmati rice is a cup ani di phade the sam thoga fazana sam thoga minute kun sing the tinga ga thame and the sing the fazana drain tok thoga so happy sine and kitang ka ba okhai bi ni yam kan no otpai ma dar ka le ki no da sak to tek pane ba and the 2.5 cups water hapani and the sigi sang sapsai sigi sak sida koi gi aina thongi ba palau se sigi sang siga dagi sing siga chapsa bane sigi sang sida hapada palau gi and dagi chak to brong saudri ba makhum khumjalaga medium flame da thongani anduga makhumek or sorpaga hangto piraga nasagi sak to ising keno singdo stelai yarbe sing se noina ma absorb to subsandri bo ko adu the thongani and I say the cost the padigonga min nuksida ka soiba khara hape ba adu aina maudre adu tu mathakta sangma khara ui se adu ka okhairaga makhum khumsalaga low flame da 20 minutes amuk thong yai ani ande duga dum loire palau yam lai ba palau ne yam koina sangba palau na te and the I say griddle masala chicken skewers semge na the chicken skewers ainin sai marinate or thamgi bane yupta the mana khaya says the times mine face hapagi ma house is over khana mane the marinate to da dum kupna soiraga hapasu yai and ai smaina sangna face oina hapagi ma house is pa me khoi chari ga mi sing apamagi matungina dum happy hadina sa bai matungina Nursery full recipe I to channel double recipe do da upload tong sa khabane kana gum na yin ba ya di recipe full recipe pambi ga di the channel do da phangbi ni and smaina on nang ha minute nipan dagi na tara bok thonga dum loire yam lai ba mil ne palau su loire masak phajadre ngo palau se sigi palau se sam na irai lai na yam su hauba duga the yam su pien ba hai tare ko duga sigi chicken kaino se skewers se sigi yam sana bane and sini nga sigi agi mil the palau se sigi palau se thong bas da ko turmeric hamna da basu yawe and mimi ya pambane do koi family da smaina khara golden machu turmeric hapaga semba palaus na yam boina saninge hai tare ko pura white oi pa palau do kaya pamna de diduna koi imungi family ya pambagi matungina thongmane do kana gumana stay da turmeric hamning dragadi turmeric hap trasu yae oh inga sa have the kahore sigi chicken skewer se mala snariba chicken jesi se
chicken thigh fillet to ne anuga bone su yaugdaba charu su yaugdaba aduga skin off su oiba chicken thigh fillet to ne and chicken breast oina sinner su ya data su chicken breast tagidi chicken thigh fillet sina hena mahau lai na ina khalle habidi hinsne na how oiba sana ibas minus skewer shemada later ga di breast oina sinner su ya chicken breast oina sinner ba kain ka bi laite the mayam sinai chicken breast oina andagi sisna agi nungthin agi yumlona baga ise nursery da lae aduma sing mana masing loi cha thui si ura bas deida lupi masa sigi thabak to bas deida thabak to bas na spray tor ta le kai gino da nungsi da baina te ba moi gi nursery kaino ne peacock sing ne si se do mana masing yona ba thamba sing moi loi cha thoi say that aina on kaino da autumn se sat pa lai ngakta ne se da suji ki season je da sat ka da ba lai ngakta ne se da ya hori sing sing yambana andagi say da aina khangda ba ko udri ba pambi mayam am su thengnei ba tu sigumba ga se ai sigumba je ai khangde ba sumba je thanai je garden da thanai gai se aina khangba nati ba ano ba mayam Australian native plant da su aina khangda ba mayam am lai ko ando habadi moigi sigi pambi ngakta ni na akoina ngang oi de urakpa ngakta natte ba ando khoi ada hoba moina khangda pambi mayam su lai akoi man kaino da akoi ge dom nakan da hoba habadi smaina nursery daga ko porakpa da moina khangda ba habadi yam nau na thopa pambi tropical gi oiba pambi mayam su lai aduni mafam gi habaduni dom to sigi lai se si yamna mangha dong dong dreng ne yeng ba da khoi ferry ga lai da ba kaino lai man mani si se heloi ga lai da ba lai man dreng heloi gi wari de yaw ba lai ga ma le nigi dahlia se dwarf dahlia ne makhan gi dwarf dahlia ne moi sai da anem ba makhan gi dahlia snu yam saw sang ba dahlia na te dita si yam phase yeng ba da phazagre and schematic phaze and asing ba dei se hydrangea lai sirana khan bane ngasi se do hydrangea thamba corner do do salaga yemgi ge to am nasi sina khoi ma pan khoi changak pada ngai bam phamni ba thina sang ahan ma leiram ba pot sing se hana yeng leire anduni and the somna kan yisna rose thamba the fruit pambi thamba mama duguma mai am thamba ma phamne section se and fruit pambi and the sisna avocado pambi sing ne avocado pambi sing je $130 ne and ayam handak tharaga dum mathang sahi da dum pan ba dum kaino sing do ne dugi chang da dugi wang ba gi chang da dum kaino pora ba kaino sing ne pambi sing ne hai tare ko and sukkimatik tang ye moi sing se thabam su laitre and the hydrangea lai to stay da ai hydrangea sigi hydrangea paniculata se aina ngai ba da waram ne si se aina amata laijage na khanba da and si se kaino ne khara wana thu e hai tare ko aina han so hai gi do hydrangea paniculata da makhan lai na ai Sunday hydrangea ai garden da hobudo adu na makhan mane sina amane and sisna han bane na tha do se paniculata and the sisna butterfly bush ne butterfly bush se butterfly na yom lai loi ma yingu ne maming siga dagi butterfly na schematic pa me ba ai su blue ma su game lai ai garden na butterfly yom ngai lai yang to sina pink ma su gi ne ku pa sam ne and garden se atai lai sing da pang na tong de ba moi sing se sigi lai sta no omsala tong lai ri mayam se mo schematic phazai garden center da lak pa sing nungai ba ni su de do matang sta mayam de gi kaina na ba ya thang ni jari mayam tek ta kai da na lai boi biu hai ne so da khulum jari